Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө карай жекшемби, 6-август. Жакшылыктын күнү болгон күндө турабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен азыр жалпы лаболордун баасы менен таанышабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Алгачкы эле лаболордон баштай берели. Баасы кандай болуп атат экен биргеликте көрөбүз. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 08 газ механика. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Сырткы көрүнүшү, абалы ички. Кондиционер бар. Assalamu alaikum, кандайсыз? Жакшысызбы? Баасы канча? Баасы жеңил ак деп атабыз 510 миң. 510 миң. Андан да арзаны барбы? Жок. Же болуш ошолбу? 500 500ге жакын болса керек, э? 510 миң деп атып тур, урматтуу көрөрмандар. Жеңилирээк кылып берем дейт. Сүйлөшүңүздөр, да карайлы. Эки миң 9 газ менен жүрөт экен. Салам алейкум. Кандайсыз? Соңуңуз жакшы, амансызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Лабы канча болду? 450 кам. 450. 2009. Калгандар кайтчу сизден? Ушулбу? Бирөөлү. Калгандар сат. Өткөн жумадагы саттыңызбы? Биздин каналдан көрүп чалып атчабы? Тез Жарияга. Az барам айлан. Esi var. Лаболордон тартайлы. Көбүн нээси коюп кайтыр, бирок баасын жазбаптыр. Свежий газ 2017-ден көрөйлү. Баасы кандай болуп аткан? Баасы канча болду ага? 650. 650 миң дейт. Көрдүңүздөр, э? Дагы карайлы. 99 жылы. Лабо канча экен? 450 миң дейт. Баасы. Лабонун баасы. Самосвал экен. Көрдүңүздөр, э? Өзгөчө. Бул жактан дагы лаболорду тартайлы. Кудайга шүгүр, жанагыга караганда күндүн аптабы кичине кайтып калды. Ошондуктан кеңири тартып аткан учурубуз эл баса албай калды эле. Күн жаман ысыды чындыгында. Лабо. Корея. Телефон номерлерин жазып коюптур. 2017 экен. Баасы канча болду экен сөйлө. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Ысыктан курган ичкерде турасыздарбы? Кондиционер менен. Баасы канча болду? 600. 600 миң деп атып урматтуу көрөрмандар. Көрдүңүздөр, э? Кондиционер бар экен, иштетип көрүп жүрүшөт. А бул лабо болсо 510 миң экен. Кийинки лаболорду да көрөлүчү. Бул лабо канча болду экен? 2017 экен жылы. Газ. Баасы канчага бунун? 620. Салам алейкум, кандайсыз? 620 миңби? Болушу. Кеми бар да? Башына сатылат, кеми бар. Жылтыр болсо келе. Болду. Салам алейкум. Мына экенимби? Siz mi espiyesi? Hayır. İlgiler arası. İyisi var labolorga geleli. Assalamu alaikum arkadaşlar. 2003 yılı 08. Bas kaç oldu? 80. 380. Buna 300 mingdik arzan labolor tart dedinizlerle. 380'lik labo var eken. Saçlar be. 350 kılıp verem deyiş be. 60 veremiz, 60. 360 be.
Mına. Şu kanalda körükü arzan maşinalar şu kanalda. Tez jariyada. Tez jarıya. Tez jariyada mına. Gördüңүздөр бе? Арзан лаболорду, бардык машинанын түрлөрүн, сапаттуу арзандарын тартып чыгарганга аракет кылабыз. Мына. Телефон номерлерине байланышыңыздар. Номерине. Кийинки лаболорду көрөлү. Айланып тартабыз азыр. Эки миң 17 бул дагы. Газ. Ага баасы канча болду мунун? 580 миң бе? Болушу канча болот? 550 deyapti aka bo'lishi. 550. 550 миңге болот дейт. Телефон номерлерин көрдүңүздөр, чалып байланышасыздар. Биз болсо бул жактан бир лабону көрөлү. Баасы канча болду? 2015. 530 миңди отасыңарбы? Газ экен, а? Кондиционер бар. İşte. Gördüğünüzler ha? Boğasın. Tutunuzlar. Ekimin yılkı. Gaz benzin var eken. Boğası kança? 330 kam oldu. 330. Mına. Arzan labı dağı bir çıktı. Telefon numaralarına baylanışınızlar dağı. Алыңыздар, жаққан болса. Бұл номерлерге байланышасыздар. Бұл жақтан 2013 жылы шығарылған 420 миң дейт басын. Бұны ондай будкасы менен қоша сатат екен. Егерде мақұл көрсеңіздер, чалып байланышасыздар. Бұл жөнекейле будка болуш керек жасалған. Біз болса кейінгі лабыларды қарайлы. Benzin 2008. Boğaz kança oldu o? 450 mi? 450 min de kim var eken gördüğünüzler he? Az ne ol damazı tartkanca keteli? Etkinde suragandar. 88 bin oldu. Tez Jarıya kanalı. Gördüğünüzler he hormatlı görürmanlar. Sizler etkinde suru atkan. Damazды тартып қойын тұра көрдік. Ассалаумағалейкум ағаныш. Қанша дамаздың басы? 300 мың? 300 мың дейді дамазды. Көрдіңіздер, ә? Қанша бұл? 98 екен жылы. 300 мың дейді. 350 мың бе? Биздин атыбыздан Тез Жарыя каналынан деп келсеңиздер 300 миңге жакырыраак кылып арзандатып берет экен. Көрдүңүздөр? Сөз айтыңыздар. Болбосо арзан берип койот экен. 2006 бул. Бензин. Канча бул? 350 зоташпа. Салон берсере көргөзө кетели. Көрдүңүздөр? Kim orada? Kim var eken? Süleşöstür. Sizlerden mi? Bu labon da görüp eteli. 2013 08 gaz eken. Telefon numaraları yazdırat. Bunun bağısı kaç oldu? 500 bin. 450 verir respe. 450 mingde sanap taş taşasanızlar beredi eken. Ағауыз ақшасын даяр қылып келсеңіздер. Бары родной екен. Сүйлөшөсүздөр, э? Кийинки лаболорду көргөзөйүн. Бул жактан. Сизден баба? Жок. Канча буңуз? Gaz benzin eкен, 96 eкен жылы. Баасы канча болду? 200 канча бересиз? 260 миң 70 миңге бериверем дейт. Оған көрдүңүздөр. Үйгө ustalarga pul керек. Болду. Жогорудагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Ош Шапалак унаа базарындагы арзан боюнча рекордду жаңыладым мына лабо. 260 миңге берем деди абам. Мына эркекче сөз кетти.
Мына жогорудагы номерлерге байланышыңыздар. Өткөндө мен 250-ге, 260-га чыккан лаболорду аламын деген байкелер. Агама байланышыңыздар абама. Алып кете бериңиздер. Ийгилик аба, сизге чалышат. Кийинки лаболорду да карайлы. Каалаганыңызды чыксаңыз чыгып кете бересиз. Сизге чалат буйруса Кудай кааласа. Телефон номерлери турат. Газ. Бағасы қанша бұның? Тез жария? 440 мың бе? Жүктікті өші жайы бұл. Кешкі салон. Жылы қанша бұның? 2005. 2005 мұна оқылға қағаннан. 2005 екен нұрматтылар. Жақтан налабонында көрелі. 99 екен жылы. 320 мың дейді. Егерде тура келген болса, байланышыңыздар. Өткенде арзан тарт дедіңіздер, мына диқаншылық болған арзан лаболар түштір бұл жақта. Байланышыңыздар. — 2019 690 мың дейді баш. Ем жылына жараша байланышыңыздар. Жаққа болса чалып көресіздер. Тент бар үстіде. Ичі осы салон. Мұнашында үрматты көрермандар, сіздерге арзан, сапаттуу лаболорды тартып шығаранға әрекет қылдым. Андықтан біздің каналдан алыстабай көрүүчүсү болып қалыңыздар. Біз сіздерге дайыма лабонун жаңы чыгарылышындагы арзан бааларын чыгарып турганга аракет кылабыз. Бизди колдоп туруңуздар. Жогоруда сатуучу агаларыбыз да айтты. Биздин атыбыздан кайрылсаңыздар, арзан кылып берет. Тез жария каналы сиздердин кызматыңыздарда болду. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.